Manipur gising nung sila sinumilay tawa di amasana mo iba na states na low lock pulor ba matong low farm sing asida parks na numilay tabi yohina CEU gi Directorate of Extension Education gi Deputy Director Professor T.S. Robindro na fong dokre kaksing district ki wango life am awang like called gi samtak local da lawmi sinmi apun balop lawsal gi lawmi sing na thari ba numilay Pambi singi phim yangchen baga loina na lawmi singa wari shana bagi thorom wa fa masi phong dok lakhi bani Central Agriculture University ki Director of Extension Education ki Director Professor P.S. Ranjit amadi Lausal ki President L. Kian ga loina na numilay thari ba lawmi singa wari shana ki thorom adu ka mari laina na Professor Robindro na makatara duna landam masida sumatamatang oina sana ba Sanaba pambi thapa si yamna mathau tai masina pothok marang kaina pothok tuna chinjak ta mipal ta na balam na mamo oiga dori bani masina bana boraga CEO Infana ICR Indian Institute of Oilseed Research Hyderabad ka kusam na expansion of oilseed production in Manipur ki makha da numilay thabe project asi pai khalak pani hauki pasahi ani ro masida numilay asi Manipur ki tonga to district sing da sangi ko ina thabada mai pak pagamle haiki han bo ina ko ina numilay si bane de khoi yam hai khoi gi on farm trial to location specific trial to ona topa theta Mizoram da Meghalaya da aduga Arunachal Pradesh Tripura ta tawri tabudu Manipur da koina majority oina koina pakhali sin numilay sin maramdi masigi oiba tongan ba oil expeller thau sum machine darka oidre aduga marketing ju kusu problem lai tawna machine maramar kanda ai banu milay si law lo matungda farmer mayam na tang khalamba ai hangam dang ni haina thau topun khalam do masi su thaba yai haina koina kunna tanara kanda expansion COG expansion aduga loina na koigi Indian Institute of Oilseed Research ki expansion tanara kanda koi program sa